saya telah marah CFO tersebut, raise my voice. Sebenarnya saya seorang yang calm. Saya punya blood pressure ni rendah. I felt so bad. So you don't have to shout to show your displeasure. Just communicate it calmly. Apabila seseorang itu suka memarahi orang lain, mereka akan kurang mendapat sokongan. It doesn't have to be personal, but it can be professional in a respectful manner. Apakah matlamat ataupun tujuan organisasi kita? Make sure that you know your staff, get all your facts in a structured manner. Integrity, authenticity, strategic thinking, kebolehan mengubah cabaran menjadi peluang. Ia tentang menerima diri anda yang sebenar. Inilah diri bersama Abdul Wahid Omar.